SWI phezu kwe-beat siyavura man phezu kwenamba sagijima ngayo kati rap imina ekulenayo intala disedayo siyagijima nalezi I just love sweet. Purple flame. Ngithole u-Athuze eklasini dala ripitsa lo mgidu shayo unyaka wesina introduce eskimini leseshlupha amathiza lezwethole smoking zone ibhanki classic venue zone ngoba ne-full uniform okuyidikisinelela lesesingana future kodwa zona sibiza hotel lento yatubeka yagcina ifike elokishini ngosesithole emashophu sibambe inkunzi ekhoneni lesispina nekati sedayise ehlanganeni lesuphatha ukhetha imfana sihlanyisa amathekeni into yokuthenga uyithola lana sivusa nabo fateki angikhulumi imaskeni etaveni bekuhlanya umphathi wesilakathi weekend ngeke etafuleni ibhodlela deshwa unembeza lobicala ebheshini siloshe ephaka itrafiki ovukheshini esibhamu uhliyelele esitradini kanti khona ombonile ngenkathi eshaya imishini yena ucabanga nokuthi akukho noyedwa ombonile bawuyifake ehontshini phela ubeplakile fikwa iphonse embedeni emnyango engakhiyile bafonela amaphoyisi lo muntu ombonile wasiza netrafiki emva kwasiloshe efayile samfikele zikasigonyela u-Athuze enganakile tholakale nokheshi nesibhamu setrafiki yazobaba banasikhathi bamphonsele evenini bafika nale esiteshini bamphonsele eselini baphusha uphenyo ngalo mjida kwavuka neqinile supermarket endini yona thina esifahlile kawukhonfesile ngoba i-STB simfikele silalele lokishini mina namajida ngitshela bafezile idonsile sola ngihlelele Athuze ngaboshwa nabakekhono yedwa wangibeka ayukuthi ngiyabadreka itshela indawo kahela banye sebasweleka sasekhona ebhantshini nami ngibonga i-second chance lena umdala ayivesile naye i-advice yami yokucala kule mpilo engidlulile ngayibheki ujahile ibhekeke ujulile beke wena first before ubheka lokwathembile phila ikazincenge emuntu idinga zona ejimile ngekubuzwa phambili ubuze nasejardini when days are dark akekho umngane uzombona hlale kwarekasi lakho njayami uzongibona bantu baphila ma ngivaka soze watshona namza ngiluma izinja zami ezazingibiza umavura back then esingene ikathi khala kusithura but now sengisele ngedwa ngisele nembuzo ngikhalela nesikhathi sempilo yami esidliwa ama-group always ngimpressa amajida ngithuka omaphuzu no one is perfect nami sengicela uqola yiko konke ngabona ikasiseli lonke nami ngingakhohlwa ngivuma khona nami ngakhula khona okuningi ngafunda khona siso sami ukuthi neyudiyizwe le ngoma okomfundi esikolweni ngiwo sengakuqaphula ukuze ugwema amaphutha lawo okuhlala ikhoneni twanencane idinga ikhotmani ufake esikolweni uzikhule ngendlela ingabi isebenzi yikho impilo da uphelele endleleni ntwana isitori sami lesikuwe ukuthi uyafunda noma ufunda ngawakho amaphutha sana welele